Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Adasti balanti bebe meha labut muslim akhunna ukhtun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Almen kom ata duwa hikregon ashajjat befuna baddal kollani khutbainge mulinga program ka ekiga gotomal mire baddal kolli khutbainge 26 wana 25 wana program ekiga. Almen kom me haftaage mawdu ka mi genesteni hama tibe fulne haftaage hukuru khutbaage mawdu egoto almen mire tibe fulna hama genesteni ekako anekaka ehi tervu mi mawduwa gule egoto ada almen mi program ge emme muhim magan maqsad ki tibe fulna hama hukuru khutbaage handan akolladi adi tibe fulunge hippuluga ofidane bay sual tage jawab hus tibe fulna hama genestino almen mirege program ga bayro daganani al-Sheikh Muhammad Halim shar bada marhaban get program Sheikh almen mi hafta ga wahadakkani mi ehi tervuma oga terumge mi mawdu ekatun almen fa kollam ben almen insanu duniya fonwa eki mihun eki goiggotan haddawa eki mihunge mi tanawaskama rizuka eki waruga mihunnani hama yakiga eki fahara ki mihunna mi dimawan eki kahala halatta almenge mi duniyege nizam tartibu efawa gotun almen komme mi hekiyus ekako anekege ehiterikama beenu wane bay alndo furutama kollem beenu suala ki mis takunnan ehi foruma ki ha muhim kametta alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nadame hamati bayan kuri faden mi Allah subhanahu wa ta'ala insanu haddaf bayruga haddaf mi wani mi ibbayku anebbayka mi kankamuga barosawa bayge gotu ebbes mi heki ekanima ekani mi enage nafsagen hama ekani ulewene mi henno komme mi heki bes eki halattawga mi ehem mi honna barosawa jehemi hama gota mi Allah subhanahu wa ta'ala mi mistakun eki درجة دباف منك ميهن بميهن كي فقير ميهن بميهن كي مي صحي قطن بدارو كي تفاتو ميسمي بميهن كي مستندك مقاهل بري إما مي كي ميهن كي كان كي قطن من درجة دباف أروج مستندنا كي أي ميهن الله سبحانه وتعالى دبي مدلوجة فقير كحقته يقول يفا بين ميهن كي ميهن مدل فقير هذا كورن جيب ema algon men duniya guleeru heegutuga komme mi hekives anekaya mi ehiterewan jehe mi hengi mi hamekan den amugotega ehitereume bunima mi ginafara visneni mi ehiterewen musandi mi ha shay faqir mi han ehi beben ekamaku hama halatan astana farig faqireg karin ehitere kama eden je halat musandi kas bay kantatawga me ebbe konebbe ehitiriwa mi bayge ehitiriwan jehe bayge gotuga Allah subhanahu wa ta'ala insara hadda hama miya ku war muhim algon men mi muslimun ga haysiyatu mi muslimun ga haysiyatu bisnaru Allah subhanahu wa ta'ala muslimun lawafani ne muslimun ga misale gotuga Allah subhanahu wa ta'ala mi bayan nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan mi ko rabani en hashigandege misale gotu emihun mi muslimun ebbe kon ebbe kam rahum kurma aw gabere uma adi mi lobi umge en hashigandege misale muslimun ge misalaki en e gunawanegga hashiganduge gunawanegga beengala afiya ehen gunawanta baawiri wane e veenuga hunga uma adi nidim mahrum fadakan kam e muslimun ge misalaki ema muslimun mujtama'ga khassa gotegga mi baykum yihun veenegga uleykama banya ehem muslimunna ega asar kuran jehena misala kalgon miyogutu halata balaka manya saka gazza ge halatu balama algon menge gunawanenge muslimunge gunawana e gunawonuge eyalabe algon menna ihusas wanje eben ihusas nuwakama banya ena jehena enage iman tirika taza kuran e algon menge akhun ukhtu kudakudin etaga warabbeenoge ulen ehem algon menna even alanje algon hituga algon hituga even alanje ema mi muslim khassa gote kalon ta faham ko muslimun ga haysiyatun algon men khassa gote ga ebbe kon ebbeka ehi terivanje kom membes de hama yakiga almen mi wata ehi terikan for kodde
වගුත්තහුග නුනියම හිතරිකම් ෆෝරු කොද්දෙන් විස්නායිරු අලුමෙන් එබ බලංජෙ හේතෝ මී වකි තාරුතිබෙ එ හිතරිකම් ෆෝරු කොද්ද මිසාලක මී බලම හිඟා මී මාලි ගොතුන් දතිකම උලේ ෆරාතුර දන ආයිලා ගම ගත්තිමාගේ මිහොන්ගේ තෙරේග නුනියම අද අවට්ටරින්ගේ තෙරේග විස් ඒ ගොත වකින් ඉස්කම අලුමෙන් දෙන් ජේතෝ වකි බයකම් ගොත බලයිරු අද එ හිතරි වමුග ඒ බහුරි ilmuri bayan kura fadina be sallallahu alaihi wasallam hadith ko sepuninga mi ehite romuga iskura mi gaati maga mi humsaga algondoge timage mi hunge terega haje jefawa mi hakuri kamuga wanya emi haku iskuru awattringe tering wes misalakan ehite romuga mi awattringe terem wes gang awattri mi misalaka gedoru elifa hunnogo tabbalaru mi emme gaatuga hunna miha infection ekal tartibutan ebahuri mihama mi islam shariatu bayan kurai fahma emme rangal goti misaka sadaqat de kamuga wanya bas timaga mihaku yang haja jifu wa faqira hunika machkuri kamuga wanya emihaku iskuru emme rangal goti kidem faharge kamuku huridan hajat badar wara boda haja jifu huri haja jifu nisbat badairuga misal kalgon miha rahma ghazza ala tarakash midani eta galgon menge akhun eti beni mi muritam bandu kurahmat mi kaneche boneche nen halatik mi sihi gotun mi ehi rangal farwa inu libe hospital sunna fatim ema e khunna mi har warabbudan haje jefe ema haje jefewa mi gotabbala iruga mi hame gota iskan devidane mi efada haje boda jefewa mihaka me tartibuta ebahuri shariatuga bayan kurif shedama mi gota mi olon ara fantalam saaf kolla yar ailage terega ebahimene ane tima amille kharadu koggen balhattan jehe mihunna adi ege evara duru mihunna evati tafate baveto miga mi misalaka sadagatik gotuga kharadu koggen balhattan jehe mihaka devidaneta miharo mi kharadu ko balhattan jehe mihaka sadaqatik gotuka defanakam zakatu gotuka nu devena mi misalka mi zakataki ama mi wajibu echka vairu gam saka kharadu ko gentima balhattan jehe mihaka kharadu kurun wajibu wa mihikkan nu devene zakate eka mihaka devidana sadaqatik gotuka allah alam shede mi khutubage babe hama mi tangol digo hadith kama ko sama alne namen wargina filarta kelli bigenda hadith ekkanne mi rasul sallallahu alaihi wasallam ge ariha mi mehmanako wadagen komas ekalege faanunge ge koluka mehman ada mehmandar ada qur'ane kaane ecche netumuge sabun den mi talhat ge faanu mi mehman hawaloni komas mi haditha ge teren kudon kama hadisa kudokon kama shew kiyal den mafama almen nam mi gen libeni brata ki kobat adara mi ane ti haditha ga anna mehmana tiyafat nuni mehmandari ada qur'ani kon sahabiyatu nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith qurabi mutalha radallahu ta'ala anhu ekama me isnen gevi ekalege fanu ge wadagen kaacche horito esseruga hama ekani mi igega ahulwerin ere kaana member mi hori ehen ecche nuwenne ekudin kaana etikol mi hori talha radallahu anhu bidalwani mi ekudin ninda wada ashko muskutaka ninda kamna amikamna ekudin ninda mafahuga mi talha radallahu anhu bidalwani mi batti dillashe kaagadiga ekadege faano eke embelligade kurebe kamaki batti nivvale ekadege faano gotakkan takkurebbi aslu mehmandari mehmana warabbodu undago dakabban misalaka mi gotakkan kurimedmanoka mi hama ekane kaambi hama ke kaakan dekkumattaka ekan egota kurebi den anedduhuga hendunu Allah Ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ga ariha wadaga tima Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith kurabbani kalega fanu rega kantak kurebi gotan Allah subhanahu wa ta'ala hini warna kurebi den ayat bisba wal ladina tabawu ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim mi ayat balimi ade mi ane hadisa ge bori alwan visna de kantate ekkamaki mi mehmandari ada kod dene mihaku hurito suwalu kurmaki ei mi mazlum ya mi
hakiki gos sife nune ek saka mimine mihaku mirashan ase bahutte mine mehman dari ada kurane mihaku e bahuri efade egota suwalu kurvidane eki ane gos kamen nune eki malama melibe fada kamen nune egota kurok masade nune hame egota mehman dari ada kura iruga mehmana ya undagu wa fada ene datikamen asdane fada kankamun durum aki ei rangalukamake Allah subhanahu wa ta'ala hinawar kuna kurebikami hadithga bayan mi kurefa mani egasabu ema mi mehman na heyakon hitum bihabes ena mi hituga jehe fadakamene datikame naanna fadagotaka ekan kuru ama egota mi hadithga baade mi waram muhimmu mi sifa in Allah subhanahu wa ta'ala ge hini maruna kurebunga sifa iba sabitu be den alwon teregama mi hakmi kumsarka dakka je waage kinga Allah subhanahu wa ta'ala sifa fulta sabit kurumuga bay fara ni be mono undagum sahirun hini maruna kurebbi buni mi tankula undagu goten horedana mi honna mi galguna bisnan je nukuta ki Allah subhanahu wa ta'ala ge hini maruna kurebbuma ki ei adi algona men ni hini marno hine hegotan he ho he kanu ya lazim kamen ekimi hum ge algon men terege tafatu kan Allah subhanahu wa ta'ala hini marno qurban ilah subhanahu wa ta'ala laiq ugamba gota yame sifa ke sabit sifa yami fadakan ke barhama yako minge benge mehmanun kame hitumuge muhimmu kan algon benge hen hadith ga nabiy sallallahu alaihi wasallam حديث قربان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه الله سبحانه وتعالى يا قيام الدوهن إيمان باميها إيناج مهمان يا هيوكم هتاشر مهمان نان هيوكم هتمكي أي ورم ما تيرس فيه مثالك راجع ترى رش مثالك مياننا بيكو أرجع فار راجع ترى إرشون أنا رش مهميهم قصولنا إن دايروهم فارق راشق غنور دانه مي راتسم سالك هم بجي فد مي هك مهمان داري اداكو ان يا كاندي ان مي هوربين غن هم جسادي هيكون هيتون اي هم ور رانغلو سيفينغي ايغ سابو ما تيرتا بدرما لبيگن دانا كانك දැන් හම අලගන මි හදීසුන් හම වර ෆාගු එක මි අම්බෙග්ගේ කියමන් තෙරික ගේග හම එකනි දරින්න කාන්දේන වරු හුරෙමෙ මෙහෙමාන කවුමු ෆිරිමීහා වකි ගොතක එංගුමු එගොත රුහි ගබූලුවෙන් අමලු කුරා කුරුම් අලගන මෙන් මි zamaana බලාර හම අලන්දන්නන් ජන වර මදු සිෆයිකේ මි හවර අද වර හොඳකු හාලත් ගණන් හින් බෙලිකමු ගවි සමයිකනි කියමන් තෙරි කමුගේ ඉතුර මා මිසාලක මි දරින්න බඬුහා හුණු කමුගා මේ නින්දෙවමකි එයි මයක වරන් උදවුක ෆි අදි බප්පේ වර්වස් බොඩ මම්මේ වරන් උදවු වන්නක එකමක් වෙස් එහාලතුග නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ මෙහමාන් වඩා මිගෙන්න එහෙන්ම මේ එකන් හැම කුර්බාන් කරව මෆෝගේ ඒ කරව කරම කියන වර මතිවරි සිෆේ හැම යක ති විදාලෙන් හැම මේ අම්බි මිහාගේ කියමන් තරික වර බොඩ ෆාහගේ දැන් අලමන්නම ෂේ මිහාරු වර බොඩ ෆෙනිගෙමද අලමෙන්ගේ හැම එකන දිවේ මුජ්තම පලාලිස් මුජ්තම තෙරේක වර බොඩ මියෝනි බෑ උන්තක මි දෙකොළ වෙරකම් වර බොඩ උෆදිෆා මි ගොතම් මිකන් දිමාව මෙදිරව සබතකි කොබත අලගොන් මෙන් මුජ්තම බදාකම පඤ්ඤම් සාලක බි රාජ්‍ය බදඤ්ඤ සබහරි වර බෑරු සබත වර බෑර සබත වර එක්කම කබලඤ්ඤම් සාලක هيقولك الله سبحانه وتعالى ألقونا مي خلق كرب أفاني ألقونا مي لب أفاني إن أمتك قلتك إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون هم كشور تبامهم مي أمتك مي إك أمتك مي إبيك مي وأنا ربكم فاعبدون تبامهم ربك تبان إلهي تبان لكم كراش إما فرتهم كألقونا منك مي අලුගොණ මෙන්ගේ වෙරි රබ්බ අලුකම් කුරා බයකබ්බාම වරිහා කමක්ස් එහෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගේ එහෙන් එවස් මඛලූකක අලුකම් නුකුරා බයකවන දෙමි මෙහෙන් බුණීම මෙමස් බණ තිබන්න මෙන් හම අලුකම් නුකුරා මෙහෙන් එවස් වරාතක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලුකම් මෙකුරනකම අලුකමක වත්තර තකබ්බලාරු
mi kiyamanterikan ada kurma mi lobiwuma mifada kanka mi alukamuge wattartake mi misalaka Allahu ge amur fula iffaratu aneffaratu ge alugonomen ebeddeke lobiwa ane alugonomen kare ebe izzetteri mihunge amur miyannani egeterin Allahu ge amur fula dukollu maffahuga alugonomen e izzetterin kamuge bala mihaga amur taba amurat tabawe kamuge wanya ege maneki kiyamanterikan ada kurumuga alugonomen Allah subhanahu wa ta'ala ge aluwetiwum ebe beeruwegen ebede alugonomen nammi aluwetiweni ehem farata kashe hame gote lobiwumuge salak Allah subhanahu wa ta'ala ya lobi wa mi jehe gota nuni Allah subhanahu wa ta'ala ya wa loibba vore boda ehem farata deke lobi wekama wanya ebissama alukan e foroligen edani ehem farata mifada kankan mehem waaka wanya mujtama baaban misala kalgon rajye misala kamyonani miharu mistakun ebbe ko lobi uma mi ebba evvantakama belum bina efme onnani kom mihus emi hetai dukura siyasi veriyage maccan noni e mihaku mi taidu kura party ge macca kulage macca me onnani ne komme rashigge sunnan tafatu mi party tan onnani tafatu mi jama'at noni qabila tan hingota kabbuna ka manya ehama jahiliya zamanu sekan oiggoy gaaganaka hama ekan oiggoy tafataki nanta miharu mi beenun kura nanta tafataki hama mi baagotaki hama qabila wantaka mi onnani eme qabila komme qabila evs e qabila egge bodu miha angago emi honna emmerangaluge mari hama doga kavvias teda kavvias e komme goccha kavvias ema alugonu me hadam vi gotaki aslu e baabawu dukollam beenuwa kam banyanone in salama ban beenu kam alugonu menge huriha bis rujua wa farataki ei Allah subhanahu wa ta'ala ga amru fule e alugonu rujua manje echki alugonu men mi amoregge gotu ganon ki mantirkan ada kurenje maagadu mi asasek gotu ga balambi Allah subhanahu wa ta'ala ilaha ka rasulage amru fulatake anga afa gote e gota amal kuraka wanya inshallah baaba unta netigen dan de hame ayuga mi si dalum danna siyasi gotum mi asken ule gankam ga wahke ge tura nama dini gotum se bohri non dini bay fikurto ge sabu mas baaba bum fede ez zamane galgun men ki mi komme mi hek besam salam kulleve fenoni masalan go adam bar fasiha jaw bes den ekam miharu eha fasiha kan fasiha kam kanno salam go wala tanu mi ane rulimone bes takka dafane munu kun kol dafane non alanu da hinga dan ekada kankan ebe qabulu kurma khilafu wati gen far kusani kankam honnani warab bodak kusani hama kankam sadaka alugandu kommes miha ka ratte kamen otiti alugandu ki salam kuna ekashigam wa miha kannu wedan ekada mi dini gotum be ekada visnun toge sabum besama mujtama ga warab bodati fituna tabba untan e bahura de misalaka shehama mi gota mi baba ufaddan almana fena bay mi masay korata siyasi gotum ves adi dini gotum ves sama mi fada kankan kura mi hunna mi oti konkal kamat ki gata bonate fada kankam sida kuruma masay kura mi هذا مجتمع بابا كل ما كي أي إتنا هم يكون خراب كل بجنديون هم أقول من إنك هاي قطوع مجتمع إصلاحكم مي هيوكن كم جوالا هيوكن ماتشان أموركم وباكن تمانا كورا بايق قطوع بانجهني مجتمع مي بابا كورا بايكا بجنوانا الله تعالى وحي كورا وتعاونوا على البر والتقوى هيوكن تتكوروا ما أدي تقوى وماتشت يباميهم إبك ونبك إهيت الرواشة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فافا يا أدي عدوان عداوة تروم جمتش إبك ونبك إهيت الرواشة إما مجتمع بابا كرمكي أي عداوة تري ومجلس مي بولتي كانت تتوتريه من إبا إهم إكان علونا كوجنا مساك علونا تري هما بارن عام كمان جاي هما دمه هما بني واحد كمي قولين mi
algon men taidu kura siyasi veriya men algon party ge veri miha bunefi e warham komme fada waake kabbes eti ham faturan ade e hama kandeligan dogekkan mi kandeligan hama mi menduruge iru ehunna saafkon irukan enge fade mi dogekkan engonu kamugo bis algon taidu kura miha buniti hama waakati faturan shewadam bay fara fene mi bune misaka mi hingafa ekkama bunefa ekkama ege mafhum olwala kankam wahak faturum datam vesama ade hama ti huriha kames maagonu gotek gama dogu khabar feturuma noni mi hon bunefa hon nechi olwala gen feturuma noni ebba bunefa bodu digu wahake geterin ettan kolu nagagen feturuma mi huriha kamak kesam baba umuge macca mi baba kuru mattaka kura kan te mi kankam ki mi eggotaka bes uddwegen wana kankan ekankan kura mi hon fa aferwegen dan mi Allah subhanahu wa ta'ala birwete wanje ekam shada almen hama mi gen wahaka mi gen don boda mi mustamoge baba ufede kankamuge wahake mi boda aljewa don dala tere hama wara muhimmu kanne ni malum kurin almen bedun tere bodinu almen mustamo terega mihar baba ufedifa otakas almen mi guluntan ala ko diruwa almen ge terega lobi faturane goitta bonedinu kineta almen kanta kurenche ade algon mennaki ahigotu algon men mistakono lobi kurmaadi mi ruli on bina kurambi Allah taka onna ecchegotu eme egotan ekam bina vejjekamu gawa nama mujtama gonna baba unta netigen daane algon men mi heddeke ruli akamu gavias e ruliyaki e Allah taka wa ruliyaka wanje adi mi hundeke lobi wa kamu se Allah taka wa echka wanje duniyavi ekike sabata kattaka mi hundeke lobi uma adi duniyavi sabata kattaka mi honna nafrat kurma ruliyoma mi kankan kuraka wanje ko mi sunna ne mi hegge amela zati maslahat ekankan iswani ema hama baba mundan hama ko algon abadu sandan kuranjen algon mennaki mi ebbaika إنما المؤمنون إخوة تمارمي هم كشور مؤمنون كي أي أخونته كيف أصلحوا بين أخويكم تيابامهم دي أخون قد مدوغا من أخونته قد مدوغا مي إصلاح كراش إما إصلاح مسك كرا بك أبد إسوانجين مي هم بكين أرون مي مساك دينوغا بك كم برب بدت فافته كوتو إبا بيان كرا يكتريك مساك نميمة namima emi burani mi debod demihun deterega masala jehfada wahakatan hifagin ebbe kone bakkare hingu ekankamaki mana kurifa kamakama efot na haram kura fa bodati faafta terega labba fani mujtama baabaagen danati efada kankamu durwan halun terega waran amu kamengi namima ki waran am qiba bunu misaka mikfada kankan mi huttuwagen algon men mi mujtama ga ekwerikam mi aadawegen dan hame akuga algon men mi libe mola algon men libe ufata ehem mi hunna bes libuman ide bayka banche nabi sallallahu alaihi wasallam hadith qura fa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi tebe muntere bes mi haku ge iman terikan furiham nowe mi haga amil da nafsan ede kankan ehem mi hunna libuma edejjo maddan denu lobe ko fumaddan hema algon men ge nafsu edeni algon men nan hewgo buma algon edeni ehem bejje algon hama ehewgo edun eden jehene ajoda bes ei hema algon edeni algon waran hama jehegen dunimati ge ole algon mi sihhatu salamatu mi heggotuga दुनिया के ओले हम भी जालगोन जहने ए कं अजोदा बुमबस एदे एक बदलो आलगोन एदे आलगोन अबदेस रंगलंग हुन आलगोन हेउगेन एदे अजोदु कं कं कम गोत कर दिया सब असरेने एगोत बाक बन्य एक माने की ईमान तरीका फुरी हम एगने नोइदे ए मेफदा कं कम आलगोन समाग कं दीफि कम गवान इंशाअल्लाह मुझे तमा तो तेरेगा लो एब्बा कुलना होगा वेरिकं आला वगंदा شكرا بڑا شکر ہے تعلم پروگرام ہم دیو کلیکٹ کا آدھے اور میں میرے می گنستنی خطبہ انگے کنسرشن پروگرام اور میں میرے می گنستے موضوع کی ایک کارنے کا کن یہی تیرو می موضوع اور امید کرن ہم تیبے فلون نہ میرے پروگرام بس ایترو ہم علمی معلومات کے لیے بگن دیے کم گدی فدان بائی سوال تو جواب اس تیبے فلون نہ ہمیں
libikin dia kamuga anek kawas an hafta gata dogere gon te fonna badal ko ummida ulan wakilana almenge program belli kamatta ka war bada shukriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh